सोनिकले डेंगू रोग विकराल जिया अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्था बिरामी त भरि भराउ जिया चंगुदु डेंगू रोग नियन्त्रण व रोकथाम या नीति थिथि निकाय पाखे कुटन जिया चंगुदु तर डेंगू रोग थासा अपेक्षाकृत नियन्त्रण थासा जिया चंगु खने मडु पेट्रोल झुला नौ झुला केमिकल जीवासा झुला यो हाम्रो अब बिचमा चाहिँ भइरहेको 3-4 दिन भयो होला हैन अभियान चलिरहेको हो अब वडा अध्यक्षको नेतृत्व जनप्रतिनिधिहरू अब सहयोग छ अब भोलिन्टियरहरू पनि साथीभाइहरू छ हैन सबैको सहयोगमा अब यो गरिराख्नु पर्छ जस्तै लाग्छ हैन टाइममा यो निर्मूल नभएसम्म यो प्रक्रिया चाहिँ चलाइराख्नु थथे डेंगू रोग के कारण पूरा समुदायले महामारी बोलाउनुले यला महानगरपालिका ओडल्या दिशा ओडा नायक चन्द्रलाल महर्जन्या कुटले डेंगू रोग रोकथाम व नियन्त्रण यात फोरगन मेसिन पाखे कीटनाशक वास छाकेको अभियान ढाका वया चना दिगुदु सने ठाउँ खस 29 वटा थो निर्मूल या लागि थो डेंगू निर्मूल या लागि थट तरिका चाहिँ सनाचो लखे खट तर ऐसा टर्म चाहिँ चाहिँ ठो कतिपय यो ठुवा जोसरी डेंगू चाहिँ प्रभावित ज्याजोंदु नेनो कठमा चाहिँ झिनाग वालेले पुरा जोसम्म चाहिँ 100% जोसरी ठो डेंगू चाहिँ महामारी ज्याजोंदु खञ्जना तर छिटानो चाहिँ मरुल महो जोसन झन्डै चाहिँ जोसन छिटानो चाहिँ 10-15% चाहिँ मर चाहिँ ढु खाए खट असा छिसा चाहिँ ठोमर चाहिँ ठोय टाइम समयले छिसा ठो वासा छाका गुखा सका चाहिँ कीटनाशक औषधि छ म चाहिँ जो चाहिँ म चाहिँ वो जी लामखुट्टे पट्टी त जो चाहिँ वो चाहिँ चलड ह्यास छ नि अवश्य हैन मगला वो चाहिँ ठो बर चाहिँ इने चाहिँ मरिज म शेशी गरि ठो जो छ बच्चा चाहिँ ठो वासा चाहिँ करा अले जो चाहिँ वो हिसाब चाहिँ ठो स्या हिसाब चाहिँ मित्र चाहिँ बिजुन लान कने कुन हाने जान टोकेन न्याय वेफो वो हिसाब चाहिँ स्या हिसाब चाहिँ ठो चाहिँ वासा योजना चाहिँ छुबचा जो चाहिँ मर्छ नि मान्छे रूपमा चाहिँ मोन्टेर चाहिँ छुबचा इफेक्टिभ जी फुट हो तर चाहिँ यो सासी बढी म हो 400 रुपैयाँ मर्छ नि एक छिन चाहिँ मर्छ नि मर्याउने चीज ख कीटनाशक वास ओडल्या 20 व 11 चंगुत्वा बाले छाकेको ज्या जुग ख Dai, podi jo ya. 60 मिनट कीटनाशक वास छाकेको टीले ओडल्या 20 ओडा रुज शैलेन्द्र साक्य मिसा रुज गीता महर्जन लगायत स्वयंसेवक देश डेंगू रोग पाखे बचे जुगु व ठुकिया लक्षण बारे ओडावासीले त जानकारी दित पर्चा इनेगु ज्यायाना दिगु छ